Buenas noches. Labas vakaras visiems. Labas vakaras, labai ačiū, kad susirinkot. Galite drąsiai ateiti į pirmasias vietas. Turėsim tikrai labai jaukų pokalbį su nuostabia komanda. Bueno, no sé, es mejor que yo me siento aquí entre ustedes para que puedo traducir todo a ustedes. Vamos a hablar español y vamos a escuchar lituano. Vamos a escuchar español y vamos a hablar lituano. Yo soy Cristina, vuestra traductora para esta hora. Aš esu Kristina, taip pat tarpininkausiu, pabandysime jungti trečią kalbą, nors spektaklis buvo angliškai, bet kadangi mūsų aktoriai yra iš Ispanijos, tai kalbėsime ispaniškai ir lietuviškai. Na, o jeigu kažkas ir išsprūstų angliškai, aš manau, kad tikrai įterpsime ir anglų kalbą be didelių komplikacijų. Taip, prašom, prisijunkite, atsisėskite, jauskitės jaukiai. Dar kartelį noriu padėkoti, kad visi susirinkom. Labai noriu padėkoti aktoriams, kad atėjo. Muchas gracias para los actores y para todos quienes vinieron a este espectáculo. Šį vakarą Klaipėdos teatro festivalyje matėme Macbeth Song, išskirtinį Šekspyro Macbetho ir grupės Tiger Lilies muzikinio pasaulio susitikimą. Hoy en la noche vimos una acción de Macbeth que es muy clásico y también encontramos con actores y con música un poco diferente. Spektaklis kviečia pažvelgti į gerai pažįstamą istoriją kitaip. Historia bien conocida, pero un poco diferente. Per muziką, kabareto estetiką, ironiją ir tamsią poeziją. Bueno, mucha estética, mucha ironía, mucha poesía y mucha acción. Spektaklį sukūrė katalonų trupė La Perla 29 kartu su britų avangardinio kabareto grupe The Tiger Lilies. Los actores y los creadores quienes crearon este espectáculo, esta obra, son el grupo de actores de Cataluña, sí, y los músicos de Inglaterra. Čia Macbetho istorija tampa netradiciniu pastatymu, o spektakliu koncertu. Y bueno, el teatro un poco se aleja y nosotros tenemos un espectáculo de música y de teatro, un mix. The Tiger Lilies įkūnija 3 raganas ir per naujai sukurtas dainas pasakoja istoriją apie valdžią, kaltę, karą, ambiciją ir moralinį nuosmukį. Bueno, los músicos son como unas brujas que cuentan la historia un poco diferente y actúan como actores también en la obra. Šį vakarą su mumis yra kūrybinės komandos narys Albert Reverendo. No hay que traducir, conoce muy bien. Ir taip pat trupės La Perla 29 aktoriai. Tenemos el asistente de director y también 2 actores de este grupo. Aš norėsiu... Tres. Tenemos todos 3. Turime visus 3 actores. Dabar paprašysiu aktorių, nes noriu teisingai ištarti, kad jie patys prisistatytų. Bueno, vamos a pedir los actores que ellos mismos dicen sus nombres para que no confundirnos. Y si quieren, podemos decir nuestros apellidos para que tienen que hacer ustedes también. Me llamo Marcia. Yo, Stefan Haldorsson. I'm Andrew Tarbett. Alberto. Tai pirmąjį klausimą norėčiau užduoti Alberto. Primera pregunta para Alberto. Ir mano klausimas būtų toks, kaip apskritai gimė idėja sujungti Šekspyro Macbethą ir The Tiger Lilies pasaulį, kaip atsirado tokia tarptautinė jungtis. Bueno, la primera pregunta es, ¿de dónde vino esta idea unir Macbetho con esta música, concretamente esta música? ¿Quién fue primero?
Oriol Brogi, que es el director de nuestra compañía, Oriol Rodriguezas, mūsų įmonės režisierius. aprovecho para transmitiros un saludo de su parte, que no ha podido venir. Taip, norėčiau jam perduoti mūsų linkėjimus, kuris dėja negalėjo atvykti. Descubrió a los Tiger Lilies que hacían un Hamlet hace tiempo. Jisai atrado Tiger Lilies, kai jie rodė Hamletą prieš kažkiek tai laiko. Y fue como un flechazo, decimos en castellano. Jį tiesiog perverė kaip strėlė supratimas, kad jisai to nori. Sí, y desde entonces escuchaba mucho su música. Ir nuo tada pradėjo klausytis labai daug tos grupės muzikos. Al final entraron en contacto por correo, gracias a Violeta, productora también de la compañía, que les escribió. Galų gale susisiekė su muzikais per elektroninį paštą, dėka Violetos, kuri parašė. En secreto, ¿no? Aha, ir dabar pasakys paslaptį. Ahora Andrew revelará la historia. De Aha, verdad. Andrew dabar pasakos toliau ir atskleis visas paslaptis iki galo. Can I do this in English? No. My Spanish is terrible. Bueno, Paklausė, ar galėtų kalbėti angliškai, nes pasakė, kad jau ispanų siubinga. Tada versi tu. Viskas gerai. so, Ella va a ser traductora. yo no sé si es verdad la historia, Aha, istorija vis dėlto yra tikra, kalba jisai ispaniškai visai neblogai. pero Oriol, el director de la compañía, era muy fan de los Tiger Lilies y su hija, en secreto, ha enviado una carta a ellos diciendo, hey, mi padre es muy fan y quiere trabajar con vosotros. Taigi, režisierius klausėsi tos muzikos, o šalia visai slapčia tos muzikos klausėsi ir jo dukra. Ir pamačiusi, kad tėvui tikrai labai imponuoja šitą grupę, tai paėmė ir parašė grupiai laišką. Y han contestado, los Tiger Lilies están conocidos de hacer cosas como un poco negras, un poco sucias, un poco brutas, y Macbeth era perfecto para ellos, para los dos. Aha, taigi ji parašė laišką, kad tėvas yra be galo susižavėjęs šitą muziką. Na ir kadangi Tiger Lilies groja tokią, kaip jisai pasakė, purviną muziką, daug visokio tokio, ir Macbethas jiems be galo tiko, tiek vieniems, tiek kitiems. O sea, ¿quién fue primero? Fue Oriol descubriendo los Tigers, pero hace falta una chispa, un momento, y fue Violeta que está ahí. Taigi, kai klausėme, kas buvo pirmiausia, kas buvo tas pirmas užkūręs tą kibirkštėlę, taigi Violeta yra čia ir taip, tai buvo kaip kibirkštis, tiesiog kaip žaibas trenkė. Tigerly buvo užkabinti į šitą spektaklį. Entonces se encontraron en Berlín y ahí hablando, Oriol hablaba de Valle Inclán, que es un poeta, un dramaturgo, escritor español, pero hablando fueron a parar a Macbeth, por este universo dark, oscuro, misterioso que decía Andrew. Toliau visas veiksmas rutuliojosi Berlyne, kur jie susitiko į poetą, ¿cómo se llama? Dramaturgo Valle Inclán. Delventur Valle Inclán, tai yra ispanų poetas. Taip, jisai parašė visas eiles, jisai sujungė šitos du kūrinius ir taip pat sujungė teatrą su muzika. Ačiū. Gracias. Muy bonita. Kitą klausimą turiu Alberto, bet lygiai taip pat, jeigu aktoriai norėtų pasidalinti, irgi jų labai mielai išklausytume. Otra pregunta también tengo para Alberto, pero si los actores quieren decir su palabra, también con mucho gusto. Macbethas. Iš karto man kyla klausimas, kuo ši istorija asmeniškai jums atrodo šiandien aktuali ir kodėl Macbethas šiandien vis dar taip stipriai veikia publiką? Bueno, la pregunta es ¿por qué Macbeth? ¿Qué relaciones tiene la historia con hoy? ¿Sí? ¿Cómo es actual para hoy, para el momento? ¿Y por qué todavía el público acepta lo con tanto interés, con tanto, bueno, tan cálido? Cuando empezamos a trabajar el texto y las ideas del espectáculo con Martin, que primero vino él a Barcelona unos días. Tai pirmiausia su Martinu, kai pradėjome dirbti su teatro, su šito veiksmo žodžiais, su tekstu, kuris pirmiausia atvyko. Todos juntos nos fuimos dando cuenta que Macbeth era un personaje en realidad muy
muy pobre, que nos daba un poco incluso de pena, pobre Macbeth. Mums visiems pasirodė, kad Makbetas yra labai vargšas. Mums jo pagailo tiesiog. Porque le estaban pasando unas cosas que él mismo no entendía, Nes jam nutiko tokie dalykai, kurių jisai pats negalėjo suvokti. como nos pasan a todo el mundo en algún momento. Y siempre hay cosas que nos están pasando dentro que no estamos entendiendo exactamente qué son. Lygiai taip pat kaip ir mums nutinka gyvenime tokie dalykai, kai kažkas taiga atsitinka ir mes patys nesuvokiam, kodėl tai vyksta, bet tai vyksta viduje mūsų. Hay una dimensión humana universal en Macbeth, Makbetas tai yra tarsi universali kita dimensija. y además él responde a todas esas cosas que le pasan a través de una pulsión hacia la tiranía. Ir visa tai, kas įvyksta ir kiekvieno iš mūsų viduje, yra perkeičiama į tirono veiksmą, į tironų laikus. Hay una especie de obsesión y paranoia muy grande por el poder, por la ambición y todos los leitmotivs y motivos que con Martin y los Tiger Lilies y la compañía pues hemos ido encontrando. Ir visi tie leitmotyvai tos tironijos, nesusipratimo, valdžios troškimo, jie persivelia, persismelkia ir susipina vienas su kitu ir su mūsų potyriais. Por lo tanto, hay una dimensión humana, hay una dimensión política, pero también hay unas brujas y unos seres, un montón de fenómenos naturales que presagian alguna cosa, la niebla, la lluvia, la noche, una gran noche, unas brujas que están moviendo unos hilos. Taigi persipina kelios plotmės, tai yra ir mistika, ir politika, ir kasdienis gyvenimas, išlenda raganos, pakyla rūkas, taip, ta mistika atsiranda ir scenoje. Con lo cual también hay una dimensión sobrehumana, mística, extraña, que siempre nos atrae mucho, ¿no? Ir atsiranda ir kita, ta viršžmogiška, antžmogiška plotmė, kuri atsiranda scenoje, jinai yra sukūriama. Ir nuo šito atsispirčiau, nuo šito pastebėjimo, Alberto, kad norėjau klausti apie muziką kaip didelį elementą šiame kūrinyje. Y empezando de esto o apuriéndose a esto, quiero preguntar sobre música, que es como un elemento, no es complementario, es elemento que actúa en esta obra. Čia tiek aktoriams, tiek Alberto, ką muzika leido atrasti naujo pačiam Makbeto kūrinyje ir ką Tiger Lilies atnešė į šį spektaklį, ko negalėjo pasiūlyti tradicinis teatras, teatras be dramos, teatras be muzikos. Bueno, la pregunta es no solamente para Alberto, pero también para los actores. ¿Qué para ustedes, qué trajo música para esta obra? ¿Qué nuevo? ¿Qué añadió música? Yo creo que esa dimensión humana que hablaba Albert Manau, kad ta žmogiška dimensija, apie kurią ką tik pasakojo Albertas, la entendemos a través de las letras de Martin y de los Tiger Lilies. Manau, kad būtent šitą žmogiškąją plotmę ir įneša į spektaklį Tiger Lilies jų dainos ir jų žodžiai, daino žodžiai. Porque las letras de las canciones van más allá de Shakespeare en lo que refiere a sus dudas, ¿no? Nes dainų žodžiai mus nuneša kur kas toliau negu Šekspyras, mus atneša į dabartinį pasaulį, į šiuolaikinį pasaulį ir taigi savotiškai sujungia šitas plotmes ir padaro taip, kad Šekspyras taptų aktualus. Y además también pasa algo con la música, ¿no? Que tiene algo que la palabra no tiene. Ir kadangi muzika turi daugiau negu turi žodžiai, que te llega directamente a las emociones y a los sentimientos, ¿no? nes muzika yra nukreipta tiesiogiai į emocijas ir į širdį. Y a veces lo que se puede transmitir en un gran monólogo con un acorde ya te llega sin darte cuenta, ¿no? Ir kartais tam, kam reikia ištiso monologo, kad tu perteiktum, ką tu jauti, užtenka vieno gero akordo, kuris pataiko tiesiai į širdį.
Sí, entonces eso es una vía como muy directa hacia las emociones de Macbeth, de Lady Macbeth. Taigi tai yra tiesioginiausias, pats tiesiausias kelias į Macbeto emocijas, sujungiančias mus. Es curioso porque como actor también hay días cuando estás aquí y hay días cuando estás un poco aquí. Aha, yra keistų dalykų, kad kai esi aktorius ir tą pačią dieną esi ir ten, ir čia. Y tener la música allá y tener la cara de Martin cuando está cantando una canción sobre la ambición. Ir kai matau Martino veidą, taip, kai jisai dainuoja apie ambicijas, apie jo dainoje sutelpa viskas, A mí me deja reconectar con el personaje en el momento. Cuando tengo un día que al actor está un poco para allá, es la canción, si realmente me escucho a Martin, ya me viene la obra. Taigi Martino dainos man tiesiog padeda įsikūnyti į tą personažą. Kartais būna kaip aktorius, aš būnu ir pasiblaškęs, ir būna visokių dienų, ir netakoju iš lovos išlipęs. Bet išgirdęs Martino dainas, aš tiesiog staigiai persikūniju. Ačiū labai ir Muchas dabar gracias. noriu paklausti aktoriams, nes apie jūsų katalonų trupę La Perla 29. Ajá, quiero un poco saber sobre el grupo de ustedes, sobre el grupo La Perla 29. Gal galėtumėte truputį pasidalinti apie savo teatrą, iš kur jisai kilo, kokias, nes girdėjau, kad labai įdomi istorija ir įdomus teatras, taip pat, kad turite Šekspyro festivalį. Queremos un poco saber sobre vuestro teatro, vuestro grupo, cómo nació este grupo y el Festival del Shakespeare. De acuerdo. La Perla 29 Perla 29 es un centro de creación, es una productora, yra kaip kūrybos centras, kaip gamintojai, es una compañía, es un grupo de artistas yra įmonė, yra aktorių grupė. y es una manera de trabajar y de entender el teatro. Ir tai yra būdas dirbti ir išlaikyti teatrą. Vamos, nos cuesta mucho definirnos exactamente qué somos, Ir tai mums labai atima daug jėgų būti tuo, kuo esame. porque tenemos además es un teatro, tenemos un centro de teatro en Barcelona, en el centro de la ciudad, que se llama La Biblioteca. Turime pačiame Barcelonos centre teatrą, kuris vadinasi Biblioteka. Al final somos una estructura de producción que va junta con una dirección artística de Oriol Brogi y la estructura de producción, que es todo equipo. Taigi mes turime daug daryti visokių dalykų, kurti daug produkcijos, kad išlaikytume ne tik tai grupę, bet išlaikytumėm ir tą vietą ir patį teatrą. Con lo cual hay una manera de producir y de generar teatro desde la producción y hay una manera de generar y crear teatro desde la dirección artística que siempre han avanzado juntas. Taigi teatras yra kūriamas ne tik tai scenoje, jis yra kūriamas ir plėtojamas. Tas nuolatinis buvimas kūryboje yra tikrai sudėtingas, nes, kaip suprantu, tai nesibaigia spektakliu. Esto nos permite pues, hacer muchos espectáculos, tener el espacio del Teatro de la Biblioteca y trabajar con muchos artistas que vuelven y vamos creando un universo artístico. Mes tiesiog kūrime artistišką pasaulį, todėl kad išleidę, sukūrę kažkokį spektaklį, mes kūrėme kitą ir taip į mūsų tą bibliotekos erdvę patenka vis nauji žmonės, vis nauji aktoriai ir vis daugėja tos mūsų produkcijos, mes ją galime dalintis. Por ejemplo, Marcia, estás desde el principio, ¿no?, de La Perla. Taip, ji yra kaip tik Perloje nuo pat pradžių, nuo pat įkūrimo. Y Andrew justo con el Macbeth, ¿no? Y luego ya has hecho Andrew otra. prisijungė kartu su Macbetu. Sí, y Stefan se incorporó ahora para la gira del Macbeth. Ir jis įsiliejo į mūsų grupę tam, kad galėtų vaidinti Macbetą. Sí, y lo mismo va pasando pues, con los diseñadores de vídeo, de sonido, de luces, de Lygiai tas pats vestuario. atsitinka su garso režisieriais, vaizdo režisieriais, su žmonėmis, kurie padeda aktoriams ir jų yra tikrai nemažai. Y otros directores y directoras que también trabajan en el espacio.
Ir visi jie turi dirbti tam tikroje erdvėje, turėti savo vietą. Todo acaba generando una especie como de un gran ecosistema, una gran manera de hacer teatro que ahora estamos justo empezando a llevar fuera de Cataluña, de España, de Barcelona, Cataluña, España. No, Ir mūsų teatras yra tarsi savita ekosistema, kuri jau išplito toliau negu Barcelona. Sí, entonces hacemos mucho teatro de repertorio, de texto, a través de grandes textos clásicos y buscando siempre también grandes textos contemporáneos que hablen de estas dimensiones humanas profundas y de las grandes preguntas que todos tenemos dentro. Mūsų teatre mes deriname senuosius klasikinius tekstus su garsiai šiuolaikiniais kūriniais, taip giliname mūsų santykį su žiūrovais ir auginamės ne tik tai savo darbuotojus, ne tik tai savo teatrą, bet ir žiūrovus. Partiendo siempre del actor, de los actores, en el centro, el encuentro con el público, muy directo, tiene que ser, en nuestro espacio es pequeño, con lo cual es muy directo. Taigi pradedant aktoriais ir vėliau tęsiant tą jungtį su žiūrovais, mes pradedam nuo mažo ir tas mažas plečiasi vis toliau. Y buscando siempre la libertad en la escena, el juego, ¿no? Y por ejemplo, este Macbeth es un resultado de esto, es esta investigación constante de que lo que pase en el escenario sea vivo, que sea directo y que sea muy de verdad. Ir mūsų teatras kiekvieną dieną gyvena paieškose veiksmo, paieškose aktyvumo, sakykime, ir šiandien, kur matėte Macbetą, tai yra daugybė žaidimų, tai negalėjimas sustoti, veržimasis į priekį, visą laiką ieškojimas to judesio, kuris ir yra teatro varomoji jėga. O sea, si venís a Barcelona, os invitamos a venir al Teatro de la Biblioteca, que es un espacio, era el antiguo hospital gótico, era un edificio medieval que no era un teatro. Na ir jeigu pavyktų atvykti į Barceloną, tikrai visada kviečiame į mūsų teatrą, į biblioteką. Tai yra viduramžių laikų statinys, tikrai įdomus ir visada jūsų laukiantis. Claro, ahí está nuestro corazón y de ahí pues todas las obras y cada vez pues encontrarnos con más públicos y con más culturas para encontrar este juego teatral y este diálogo teatral con más gente. Teatre yra ten, Barcelonoje yra mūsų širdis, mes iš ten gauname jėgų ir jie tą visą teatro meną vežame į pasaulį, daliname su visais. Y el Festival Shakespeare, muy corto. Ir labai trumpai apie Šekspyro festivalį. Se había hecho durante 10 años, hace 10 años. Jis atsirado prieš 10 metų. Y ahora hacemos la 10+1 edición. Hemos vuelto con el Festival Shakespeare en Barcelona. Ir štai 10+1, kaip jisai sakė, tai dabar yra vėl Šekspyro festivalis Barcelonoje. Y será en el abril del año que viene. El año pasado hicimos un primer encuentro con programadores. Bus kitų metų, ateinančių metų balandyje, susitikimas su teatro atstovais. Ahí conocimos a Carolina, que vino y nos explicó y nos habló también de vuestro teatro. Ir ten būtent tokiuose susitikimuose susitikome ir su Karolina, kuri papasakojo apie jūsų teatrą ir pakvietė atvykti čia. Y la idea principal es que Shakespeare es un lenguaje común que hablamos todo el mundo. Ir idėja buvo tokia, aišku, mes nepriėmėm, kad Šekspyras tai yra tas balsas, kuris kalba visomis pasaulio kalbomis ir kurį priima visi. Por eso nos hace pues también ilusión hablar a través de Shakespeare con todos vosotros. Na, o mums patiems patinka kalbėti Šekspyro lūpomis. Kitą klausimą norėčiau pradėti su komplimentu aktoriams. Otra pregunta sería, empezada con un complemento para los actores. Dėl anglų kalbos. Por la lengua inglesa. Ir iš čia man kyla klausimas, kad Katalonų teatre kūrėte anglišką spektaklį. Y de aquí viene la pregunta sobre la lengua, porque la obra nació en Cataluña, en inglés. Gal aktoriai gali pasidalinti, ar svetima kalba buvo barjeras, ar buvo kažkokių iššūkių ir sunkumų? Bueno, y quiere que los actores comparten sus sentidos, sus
¿Cómo les fue con el inglés, siendo en Barcelona, bueno, pensando en español, si piensan en español, ¿cómo fue con esta lengua? ¿Cómo aceptaron esta lengua, adoptaron? No sé qué decir. ¿Te refieres al público o a nosotros? A nosotros, ok. Fue un reto enorme. Buvo didžiulis iššūkis. Porque si ya es difícil en tu lengua Shakespeare, Jeigu jau sava kalba Šekspyras yra sudėtingas, hacerlo en inglés, bueno, Andrew es otro tema, nekalbu apie Andrių, bet padaryti Šekspyrą. pero yo que soy normal, Jinai, kadangi yra normali, fue muy difícil, pero muy gustoso a la vez. buvo labai sunku, bet ir dėl to buvo labai žavinga, labai skanu. Porque me permitía jugar de otra manera. Todėl, kad leido, gerai, panaudosiu čia tą žodį žaisti, todėl, kad čia buvo daug žaidimo šiandieną, taip, tai leido žaisti kitokiu būdu. No solo con las palabras, porque cuando hablas tu lengua puedes jugar y matizar con las palabras. En inglés tienes que buscarte otros recursos. Taip, nes kai tu kalbi savo kalbą spektaklyje, tu gali skonėtis tai žodžiais, tu gali jais žaisti, tu gali į patį žodį atsiremti. O čia dabar, kai kalbi ne savo kalbą, tenka ieškoti kitų būdų save išreikšti. Tai tenka pasitelkti veiksmą, judesį, papildomų dalykų. Ir tai duoda savų pliusų. Que al primer día que ha venido Martia y Enric, el otro actor que hace... Bet reikia pasakyti, kad dar pirmąją dieną estaban... Enrique... Ay, perdón. Taip, nuo pat pirmos dienos Enrique ir jinai, kai pradėjo vaidinti Macbetą, Estaban increíblemente preparados. Pero increíblemente preparados. Neįtikinamai pasiruošę, čia 3 kartus vis didesniais epitetais buvo pasakytas tas žodis. Y hay que decirlo mejor que yo. Ir jisai nori pasakyti geriau negu jisai pats. Pero lo que dice Martia es importante y es verdad que Shakespeare para mí es muy difícil. Es en inglés, pero no es. Taip, tai jisai sutinka, kad tai, ką sako Martė, yra visiškai tiesa, daugiau negu tiesa, nes nors jisai yra anglakalbis, jo gimtoji kalba, bet Šekspyras ir angliškai yra labai sudėtinga. Ya hay que descodificar lo que quería decir Shakespeare. Nes jį reikia iškoduoti, ką jisai norėjo pasakyti. Hacerlo personal para ti. Prisiderinti personažą prie savęs. A través de 500 años. Kas įvyko prieš 500 metų. Que separan las culturas, la manera de hablar, la manera de pensar, la manera de vivir. Skiriasi kultūra, skiriasi gal mąstymo būdas, skiriasi kalbėjimo būdas, skiriasi supratimas. Y hay una razón que hacemos Shakespeare over and over and over and over, es porque es una maravilla de tocar esta lengua, este idioma. Ir kodėlgi Šekspyras yra vis statomas ir statomas ir statomas, tai todėl, kad ta kalba yra stebuklas. Iki šiandien ji yra stebuklinga kalba. I knew you spoke English. Ne, aš nekalbu. Yo te dije como un perro inteligente, entiendo todo. Ahora te toca a ti, Andrew, hablar. Aš neku angliškai kaip protingas šuo. Šiam paaiškinu, jis sakė, aš netikiu, kad tu kalbė. Yo quiero añadir una cosa, que todo este proceso, claro, el espectáculo lo fuimos creando muy juntos, ¿no? Y Oriol todo el rato proponía juegos a los actores. Esta escena vamos a intentar así. Šitą kūrinį mes kūrėme visi kartu. Tai nebuvo vien režisieriaus kūrinys, kiekvienas aktorius siūlė savo idėją, klausė, o gal jeigu padarytumėm taip, o gal padarykim taip, ir visi tikrai dalyvavo šitam kūrime. Mientras Oriol y Monse, que también estaban en el equipo, iban redactando y añadiendo y moviendo escenas. Ir visi kartu, visa komanda, mes redagavome, pridėjome scenų, kažką nuėmėme, kažką vėl įtraukėme. Hubo por parte de Marcia, de Enrique y de Andrew, que fueron con quienes creamos el espectáculo. Su Marcia, Enrique ir Andrew, tai buvo pagrindiniai žmonės, su kuriais kūrėme šį spektaklį. Una confianza en
en lo que estábamos haciendo todos. Visiškas pasitikėjimas, visiškas tikėjimas tuo, ką mes darome. Una, decir, mira, no sabemos esta escena, luego viene a esta, no sabemos qué significa, pero vamos. Tiesiog darėme kažkokią sceną. Ne vienas nesuvokiam, ką ji reiškia. Sutarėm, kad tikrai nesuprantam, ką mes darom, bet pirmin, judame pirmin. En un proceso de ensayos muy breve, Ir per labai trumpą laiką. que todo esto solo ha sido posible por un amor muy grande al teatro, por una confianza muy grande en Uriol, el director, y por un, es verdad, y por un vamos, let's take it. Taip, tai įvyko per labai trumpą laiką ir tai buvo paremta meilė teatrui, pasitikėjimu ir patikėjimu vienas kitu ir pačia medžiaga teatro. I have to interrupt. The first time la primera vez que el director te dice que tienes que entrar en un caballo que no existe y haces así y yo, Pues, ok. Ir kai režisierius tau pasako, kad tu į sceną dabar įjosi ale žirgu ir tu sakai, ką? Y a esto le añades el universo de los Tiger Lilies, que no nos conocíamos. Ir taip pat tie Tiger Lilies dainininkai, kurių mes nepažinojom iš anksto. Todo fue una aventura y el hecho de que fuera en inglés era como el acento de todo, de toda esta aventura que no sabíamos hacia dónde nos llevaba, ¿no? Jie įnešė tokį nuotykio jausmą su ta savo anglų kalba. Na, tai buvo visiškas nuotykis, pirmiausia. Para hacer un Shakespeare profundamente teatral, profundamente vivo, ¿no? Esta teatralidad que decía Marcia. Ir tai leido padaryti Šekspyrą visiškai teatrališką, visiškai gilų ir visiškai anglišką, sakyčiau, į inglés, y muy inglés. Y muy inglés. Y muy inglés. Y muy inglés. Muy Taip, ir inglés labai o muy british. No, muy British, muy sí. british. Jau Alberto, jūs truputį palėtėt sekančio klausimo pagrindą ir man smalsu, kaip vyko ir balansavosi šitą kūrybinę partnerystę. Bueno, ya tocaste la base de la siguiente pregunta. La pregunta es, ¿cómo balanceaba este conjunto, este trabajo juntos? Gal aktoriai galėtų truputį pasidalinti, ką jiems scenoje ir pačiam procese, repeticijose, kuriant šį spektaklį, davė Tiger Lilies energija, muzika ir tas pats tarptautinis kontekstas. Ar juos kaip aktorius augino? Pues queremos preguntar a los actores qué para ustedes, qué añadieron los Tiger Lilies para este espectáculo, para ustedes, para cada mismo de ustedes. ¿Ayudaron o, bueno, experiencia de ustedes como... Claro, en mi caso es un poco distinto. Mano atvejis yra šiek tiek kitoks, Porque a diferencia de Marcia y Andrew, nes skirtingai nuo Marsijos ir Andrių, yo no estuve en el proceso de creación aš nedalyvavau kūrybinėme procese. porque ahora para la gira europea ha habido como un segundo reparto. Nes šitas turnė po Europą buvo kaip mano antras toksai išvažiavimas. Y entonces, yo con otros compañeros ya hemos hecho algunas funciones y ahora es la primera vez que hemos mezclado repartos. Aš tiesiog dirbau su kita grupe, su savo kitais draugais ir dabar įvyko tas pirmas sumiksavimas, kada mes tiesiog susikeitėme vietomis ir jis išvažiavo su šita grupe. Y entonces yo hablo desde el punto de vista de alguien que entra a una creación que ya está hecha. Ir aš galiu pakalbėti iš pozicijos to žmogaus, kuris prisijungia prie jau sukurto veiksmo, jau sukurto spektaklio. Claro. Entonces, los Tiger Lilies tenían ya toda una... O sea, no tenían que pasar por el proceso de creación. Sí. Tiger Lilies jau turėjo sukurtą, jiems nereikėjo keliauti per kūrybinį tą procesą. Y entonces ya tenían como una base muy sólida sobre la que acogerse. Turėjome labai tvirtą pamatą, į kurį galėjome tiesiog įsikibti.
Y entonces, a mí personalmente, lo que más me dan en escena Asmeniškai man, ką jie duoda man scenoje, son esas miradas, esas caras, esas... yra būtent tie veidai, tie žvilgsniai, tos jų mimikos, que te hacen estar en el presente constantemente, que es una de las bases del teatro, ¿no? kurios tave priverčia būti ten, kas ir yra būtent teatras, išsilaikyti tame veiksme. Los deportes tienen algo, la música y el deporte tienen algo que ver, Aha, sportas ir muzika turi kažką bendro. que nunca sabes quién va a marcar el gol o qué va a pasar con la canción. Niekada nežinai, kuris iš sportininkų įmuš įvartį ir kas atsitiks su daina. Y en este caso yo creo que los Tigers realmente fabrican lo que es el sentimiento del espacio de la obra. Ir Tigers, ką jie kuria, tai jie kuria kūrinio erdvę. Primero porque hacen, bueno, Macbeth depende de las brujas. Macbetas priklauso nuo raganų. Si las brujas no son interesantes, pues Macbeth no va a funcionar. Jeigu raganos yra neįdomios, Macbetas bus visiška nesąmonė. Y creo que esto ha sido la idea que tenía Oriol más, bueno, entre ellos y vosotros. Ir manau, kad más tai claro. buvo pati geriausia idėja, kurią turėjo labai aiškę būtent muzikantai, Es que ellos acaban haciendo la magia en directo. nes jie būtent tiesiogiai kuria magiją. Y nosotros podemos, por una vez en la vida, ser punk rock superstars. Taip ir mes nors kartą gyvenime galime pabūti pankroko superžvaigždėmis. Una vez Martin estaba tocando una canción y ha parado. Kartą Martinas grojo dainą ir staiga sustojo. Y ha dicho, no me gusta. Ir staiga pasakė, man nepatinka. Y pues yo he mirado a Martia mira a mí, a Enrique, no sé qué hacemos. Aha, mes žiūrime vienas į kitą ir nežinome, ką daryti. Pues volvemos, empezamos de nuevo. El público estaba encantado. Todėl mes tiesiog sustojome ir pradėjome vėl viską iš naujo, o publikai tai be galo patiko. Porque decimos que las cosas pasan en directo en el teatro, pero a veces pasan Muy pero muy en directo. directo. Todėl, kad visą laiką sakome, kad teatre viskas vyksta labai tiesiogiai, bet kartais vyksta per daug tiesiogiai, ypač tiesiogiai. Vien. Dabar, mėlyjeji, yra tas laikas, kai aš kviečiu Bueno, ahora van a dar preguntas los... paklausti bet kokio klausimo, kuris jums įdomus, arba Cualquier pasidalinti pregunta que savo les interesa, įžvalgom, įspūdžiais, compartir emociones, compartir kol turim Dievanoje. kūrėjus kartu. Tai jeigu kažkas norite, tai aš taip pat duosiu jums mikrofoną. No. Mikrofoną. No problem. Go. Someone. Klauskite bet ko. You know you want to. Sako, žino, jisai, kad jūs norit paklausti. Na, sakykit. Tan claro todo? No puedo creer. No puedo creer. Aha. Sveiki. Norėjau paklausti, kiek kartų repetavot kartu su Tiger Lilies grupe? Ajá. Bueno, ¿cuántas veces tenían repeticiones junto con Tiger Lilies? ¿Cuántas veces? Repeticiones, sí, los entrenamientos, ensayos. 2 semanas. 2 semanas. Con todo el equipo, Sí, sí, sí. 2 semanas. 2 savaites. Una semana antes vino Martin solo Aha, prieš 1 savaitę pirmiausia atvažiavo Martinas, vienas pats, para un primer contacto y para definir todavía más la dramaturgia. tam, kad įvyktų pirmasis kontaktas ir kad jisai maždaug apsibrėžtų dramaturgijoje. Y cuando esto ya estaba un poco hecho, Adrian y Buddy vinieron. Aha, ir kai jau buvo viskas maždaug apžiūrėta, aptarta, tada atvyko Adrian ir Buddy Y en esas 2 semanas ir tas visas 2 savaitės jau dirbo tada nušilę. Había una semana muy antes. Aha, o dar prieš buvo 1 savaitė. O sea, se encontraron también cuando solo había canciones. Ir susitiko tik tai, kol dar buvo tik tai dainos. O sea, esto fue como medio año antes de empezar ensayos. Un Maždaug poco prieš menos. pusmetį, prieš viską pradedant. Sí, y si hacemos zoom atrás, Martin vino a 1 año y medio antes a la biblioteca. Maždaug prieš un año?
un año y medio antes para Prieš pusę empezar. metų, maždaug prieš pusę metų atvyko į biblioteką, į tą jų teatrą. Y empezamos todo con las canciones y Oriol y Marten se mandaban canciones, versiones, Ir órdenes. Martinas siūlė įvairias dainų versijas, pasiūlė dainas, tada mes jas aptarinėjome, narstėme. Sí. Luego enseñamos y nos encontramos para ver un poco qué era. Tada pasikvietėme aktorius, kad jie truputį pamatytų, kas čia yra. Y luego ya, pues, este periodo final. Ir tada jau pajudėjome link finalinio produkto. Ačiū. Gracias. Bueno, tiene el teatro el grupo que siempre trabaja o para cada obra recogen nuevos actores. Sí, para cada obra hay una compañía distinta. Taip, kiekvienam spektakliui yra vis kita aktorių grupė. Pero hay muchos actores, diseñadores y artistas que vuelven y que trabajamos mucho. Tačiau yra daug aktorių, kurie tikrai eina iš spektaklio į spektaklį, kurie vis grįžta ir dirbame kartu. Y esto es lo que crea esta manera de hacer que decíamos antes. Ir tai yra būtent, ką mes sakėme anksčiau, tai yra toks būdas, egzistuoti būdas būti. Va. Šiaip girdis. Tik tai gal žiūrovai negirdi, tai duosi mikrofoną. Porque en directo tenemos, sí, porque nosotros sí escuchamos todos, pero quienes están observando por internet. Šekspyro Makbetas yra grinoji tragedija. Iš to, kaip jūs pristatėt, kas yra Makbetas, tai tikrai netrodė, kad tai yra jau tragiškas personažas. Kaip jūs apibūdintumėte žanrą, jeigu tai jums yra svarbu, arba miksą kažkokiu žanriniu prieimu? Bueno, la pregunta es, ¿el Macbeto es una tragedia? ¿Sí? ¿Y qué mostraron ustedes, vuestro grupo, cómo ustedes pueden decir en 2 palabras qué tipo de teatro fue eso? ¿Cómo llamar? A ver, el más nuevo. ¿Qué es esto que hacemos? Klausimas jiems patiems, ką jie čia daro. Bueno, como en 2 palabras, ¿qué tipo de teatro, qué tipo de obra es? Porque Macbeth de verdad es una tragedia. Que encuentras que no es una comedia. No es una tragedia, perdón. Sí, kaip suprantate, tai tikrai nėra tragedija, sí. Vale. ¿Y qué es? Bueno, no sé. ¿Qué es? Mira, Entonces, ¿qué hacen aquí? Mira, Jenny, otra de las actrices, dijo en un coloquio que era como un cabaret punk. Aha. Taip, jinai su kitomis aktorėmis, kai kažkada kažkas paklausė būtent labai panašaus klausimo, tai sakė, kad yra kažkas panašaus į kabaretą. No es tan... Funk kabaretas, ar ne? No es tan una tragedia clásica Tai nėra klasikinė tragedija. en que sufran por sus decisiones y sentimos mal. Lo que pasa en Macbeth es que muere el dolent, el malo. Taip, tai nėra tai, kas vyksta klasikinėje tragedijoje, tai nėra kas vyksta klasikinėme Macbete, nes žinome, kad tenai įvyksta didžiulė drama, kol galų gale žmogus miršta ar ne dėl savo kančių ir tiesiog šitokio būdo gyvenimo. Y aquí celebramos, no sé si es la palabra, pero celebramos su muerte. Es que, O čia mes švenčiame mirtį. Y también, si la tragedia trata de un tiempo, de un destino inevitable, Ir jeigu tragedija bet kokiu atveju yra neišvengiama baigtis arba likimas, nos preguntábamos sobre las brujas y si ellas controlaban el destino o qué hacían, ¿no? ir mes galime paklausti raganų, kurios tikrai kontroliavo visą šitą likimą, ką jos darytų. Y fuimos descubriendo que no controlan exactamente el destino, como en una tragedia. Ir galiausiai, ką mes aptikome, tai kad jos nekontroliuoja to likimo, kaip nurodyta tragedijoje. Sino que despiertan cosas que ya existen dentro. Jos tiesiog tik pažadina dalykus, kurie yra viduje. Porque todo el mundo tenemos unas teclas Todėl kiekvienas pasaulyje mes turime tam tikrus jungiklius, tam tikrus mygtukus, cada cual las suyas un poco, kiekvienas savyje. que si aprietan aquí y aprietas ahí, Ir pues jeigu va ten hacia un paspaudi camino u vienur, otro. paspaudi kitur, paspaudi dar kažkur tai. Y a lo mejor la única tragedia es que la vida nos
puede poner en situaciones donde nos tambaleamos. Ir būtent tragedija ir yra, kad kur atsiranda tas mygtukas, kuris mygtukas paspaudžiama ir ką jisai išjudina. Pero lo que no es trágico es que siempre podemos elegir cómo reaccionamos o cómo decidimos afrontar. Ir jeigu tai nėra mūsų atveju tragiška, mes visada galime pasirinkti, kaip mums tą priimti. Con lo cual el comportamiento de Macbeth no es trágico, porque si no, significaría que no podríamos nunca huir de figuras así. Ir jeigu pažiūrėtume iš Macbeto pozicijos, tai Macbeto pozicija nėra tokia tragiška. Tokiu atveju, jeigu nenorėtumėm visada pabėgti nuo to likimo. Y aquí lo hablamos con una cosa maravillosa de los Tiger Lilies, que es la ironía. Ir čia prisijungia Tiger Lily, tai puikus dalykas, ką jie turi, tai ironija. La muerte, la sangre, la ambición, todo lo malo, con una ironía que al final forma parte de nosotros. Taip, mirtis, kraujas, žmogžudystė, tai kai tai pateikiama ironiškoje plotmėje, mes visi suvokiam, kad mes mirsim, ar ne, bet tai ironija, jinai persmelkia visą spektaklį. Yo creo que lo más trágico de Macbeth es la facilidad en que elige el malo. Es que pasa en 10 páginas. Esa es la primera, él dice, voy a la mierda. Pati didžiausia Macbeto tragedija tai yra, tai įvyksta per pirmasias 10 minučių, kad jis pasirenka blogį. Jis tiesiog pasako, tai įvyks ir tai įvyksta. Que hace falta tan poco para sacar lo peor de él. Ir, tiesiog tai yra tai, kas blogiausia, yra iš karto iškeliama. Para acabar, nos gustaba la idea también de una compañía que explica una historia, ¿no? O sea, ver la compañía explicando la historia en una cueva de jazz, en un cabaret punk, una trupe que ha montado un espectáculo y lo hace. Ir mes pasirinkom tokį būdą, mums labai patiko, kad grupė, tai 3 aktoriai, kurie papasakoja visą istoriją, pridengti to kabaret funk muzikos. Y ahora esta compañía pues es ambulante, ¿no? Ir taip, ir ta kompanija visą laiką yra kaip greitoji pagalba, kaip gelbėjimas visų. Gracias. Jūs kartu sukūrėt nuostabų kūrinį, o klausimas būtų, ar šių dienų aktualijos jūsų širdise buvo, kai kūrėt šį spektaklį? Kas vyksta pasaulyje, aš turiu. Bueno, crearon una acción increíble, muy interesante, y la pregunta es si en vuestros corazones hubo el contexto de hoy, creando esta obra y participando en esta obra. El contexto de hoy no es el mismo de hace un año. Kontekstas, kas vyksta šiandien, nebėra tas pats, kas buvo prieš metus. Porque si Macbeth decide irse al lado malo en 10 páginas, el mundo cambia en 10 segundos. Ir jeigu Macbethas pasirenka blogio pusę per 10 puslapyje, tai pasaulis tikrai pasikeičia per metus. Pero por desgracia sí que está muy presente, bueno, menos hablo por mí, está muy presente el presente. Taip, visada spektaklyje dalyvauja dabartis. Y para mí uno de los momentos más emocionantes del espectáculo es cuando cantamos Hell is Empty. Taip, ir man pats turbūt toksai sukrečiančiausias visą laiką pats, toks sunkiausias momentas, tai kai mes dainuojame visi kartu. Taip, kur sakė blogis, ar ne? No, que también se nota mucho este presente en la obra cuando Martin, por ejemplo, dice, después de la canción de All the Hell is empty and the devils are all here, ¿no? Taip, ir Martinas, kai sako tos žodžius, po to, kai jinai padainuoja žodžius, kad pragaras pilnas ir pragaras, atsiprašau, tuščias, visi yra scenoje. Visi velniai čia, taip sakė žodžiai. Y todo eso que está presente y que se palpa en el ambiente.
Ir visi, kurie yra čia ir dabar ir pulsuoja toje aplinkoje, se hace todavía más evidente con la ovación después del Fakputin, por ejemplo. Taip, ir tai dar labiau išaiškėja, kai prasideda ovacijos, vat, pasakius tos žodžius, ar ne, tai sureaguoja publika labai gyvai. Y bueno, es una pena, pero es así, ¿no? Parece que el mundo cada vez más hay más tiranos. Ir kaip ir bebūtų gaila, kiekvieną kartą vaidinant spektaklį ir kiekvieną kartą susitinkant, atrodo, kad pasaulis yra vis labiau pilnas tironų. Y luego también hay, ¿no?, estos tiranos políticos y luego, bueno, ahora lo estaba pensando ahora, que luego hay también los tiranos personales en la vida de cada uno, ¿no? Nežiūrint ne tik tai politikos tironai, bet kiekviename iš mūsų, kiekviename asmeniškai yra kažkoks tironas. En los que cada uno piensa o cada uno se ve reflejado al ver, por ejemplo, esta representación de Macbeth. Ir kiekvienas žiūrėdamas, na, kad ir šį spektaklį, savyje visada irgi aptinkame kažkokiu tai tirono apraiškų ir vis tiek perfiltruojame per save. Por lo tanto, hay esa dimensión política tan real y tan actual y la dimensión también humana y personal con relacionándose con la tiranía. Ir aplinkinis kontekstas ir paties savo suvokimas, ar ne, kokį mes turime apie tą tironiją, jisai visą laiką koreliuoja tarpusavyje. En el proceso, además, o sea, no teorizamos mucho, no trabajamos mucho teorizando el momento político. Dirbdami pačiame procese mes tikrai tos teorinės dalies per daug negalvojame, nesigiliname į ją. Está inevitablemente en la comunicación con el público. Jinai atsiranda tiesioginėme ryšyje su publika. Y en quien está explicando la historia. Pero el trabajo nuestro es el juego teatral para generar este encuentro, ¿no? Mūsų darbas tiesiog yra būtent teatrinis žaidimas, kad iššauktų tą jausmą ir šitą jungtį. Y esta libertad artística también forma parte del contexto. Ir artistinis gebėjimas, artistinis meistriškumas irgi sudaro dalį šitos jungties. Ačiū labai, mėlyjei, mes jau turime baigti, tai norėjau padėkoti visai komandai. Muchas gracias, porque ya tenemos que terminar. Queremos agradecer a todo equipo. Labai tikimės jūs dar sutikti Klaipėdos dramos teatre. Kaip sakyti? Labai tikimės sutikti atlikėjus Klaipėdos dramos teatre. Creemos que no es la última vez, yo creo que primera, pero no última vez en Teatro de Klaipėda, de drama. Ačiū labai žiūrovam. Labai gera, kad buvo tiek klausimų. Ir geriausi pokalbiai visada vyksta po spektaklio kitą dieną. Tai eikit ilsėtis ir ačiū. Muchas gracias al público, porque las mejores preguntas, claro, que vienen el siguiente día, después de ver el espectáculo, pero ya vamos a descansar, vamos a despedirnos. Muchas gracias, labai ačiū.